Inhle le ndaba umodelikazi ke usehlabene lengayizivela ithuba lokulingisa kumdlalo uzalo kanye nasemidlalweni okhonjiswa ku-e.tv Smoke and Mirrors. Umodelikazi utheke lapha kuzalo uzobelingisa indawo yentombazane eze kwinhlalo khona kodwa yaphoqwa yathukwa ngeinhlamba ngoba ke kubonakala sengathi ifike ingazilungiselele noma ingazimisele. Lalela kwi-Smoke and Mirrors. Umodelikazi ungenele umncintiswano waphuma phambili ngama-likes ngenxa nje yokuzimisela, yokuzinikela kwakhe, yokuthatha umsebenzi wakhe ngenkulu inhlonipho ngaso sonke isikhathi. Okay bafowethu, ilezo ebengifisa ukuthi nje ke sishelele inkosazane ihlombe